mtu umwe kiri antu bathatu nthigurune yonthe ni bomba utura na murimo ya epilepsy kana kibaba yutaora nonto mwankira dai kutomba kumenyekana ndawa ukuthiria murimo yo pio pio rira yomba kuwata mtu ni onto bo mati rira murimo yo wata mtu ni wethara bori onto bo muno kire mwasio yo ona kinyanjewe family yake na asore bake antu bamwe nyi bomba kuona ria ibo nene mno na bange bakathwanya noroi mtu ombini korwa kenda awato ni kibaba ende ni onto bobo yarira mtu ena epilepsy atungatirwa bobo yo kaita ni kenda omba utorania na murimo yo bobo tho tukaomba kwariria murimo yo ya epilepsy nkoroki kire bubango ya Ugima no Utonga twatanirete na Liki Gishonge ura wetherwa re clinical officer ndene ya Nyambene District Hospital kire mubango ya Ugima no Utonga mbeta wa Doreen Kathambi. Epilepsy ni sumbura mtu mno rira ya muwata yatuma mtu akaremwa ni wita skuru wite diangare kana inya kubwithia mantu yange ya maingi yara mtu etherwa batere ni kubwithia rira mtu awatwa ni attacks ya kibaba no awatwe ni ngurario mtu no awatwe ni depression kana stress kana rimwe mtu kinya akwa nikenda mtu aomba kuria bubweya na murimo yo ya kibaba kana epilepsy ni bubweya kuthetherania na aciari bake asore bake ona kinya daktari ura umutungatira ya niyo mantu ya moya ra mtu abatiri ni kubwitherira ena murimo yo epilepsy kana kibaba nywa mandawa yaku urobatire kuyanywa ukanywa rira kuigwa waito saiti kana urokira kunywa mandawa rira waigwa mwere yo abuya kidogo aria na daktari oku rira wena ciuria kana mantu utikuelewa no wibo yaka mwere yo anjiria ochenje kana ukanjiria kuiba mantu utemenyerete kuibwa rira wanjiria kuibwa ni bobo ya kwaranira na daktari oku nikenda omba kuolia thina nimbi antu bara betherwa bena epilepsy kana kibaba bamwe ni betherwa bena triggers kana into bira byomba utuma mtu akaireka kana kuwatwa ni kibaba kou ni bobo ya mtu kuona kethwa ena triggers no iriko onto ya stress na mtu akaomba ni usiavoid kana akarukira ni kwethia mantu yara ya utuma akawatwa ni epilepsy. Mutegeri wa WeruTV na nkwata oendikire mubango ya Ugima no Utonga aratumba kwariria thiri ya mwire kana mirimo ira yetherwa yetusumbura wontuku ndukwe rwari tukomba kwariria epilepsy kana yuranto baba ingi beta murimo yo kibaba kana kuwatwa ni maringi na twatanirite na Dr. Liki Gishonge ura wetherwa re clinical officer ndene ya sibitari ya Nyambene District Hospital. Karibu sana Liki. Santoni. Ni mbibianto beta murimo yo kibaba kana kuwatwa ni maringi. Okay. Murimo yuranto beta murimo yo kibaba kana yo maringi murimo yo ya watirima mtu akuireka na kwanjiria kuwata ira twita conversions kwanjiria kumove kwetha ni njara mauru alafu itarigwa kamama alafu akiagukira bandaye yuanto yo murimo yo ta murimo yo kibaba kana yo maringi na nimbi bituma mtu aireka and then akatue aireki wo akanjiria kumove njara ciawe kana mauru yake. Okay, murimo yo thaira we disorder ya brain kwi electrical activities ira ciendele yake brain ki medical terms to any misfiring of the neurons. My brain need yana neurons and the neurons maybe no we kapatika una kimero. Okay, neurons ni cells ira cietare ki brain na cidachi in activity electrical and the misfiring those ndi changes ira ci electrical activity geta right battery weta ikareta effective ontoko move njara bi yotumita cia membrane ni coordinate manto yonde what mende kwa dai kwena movement cia njara ira cietawa motor ni anything to do with the ciatrimani kwa njara ni iweta hini hauli kana mauru alafu pandaye mtu akamama but in disorder ya brain sana ya affect part ya brain ya itawa cerebral cortex. Na daktari, given that to ya ni thina yethera humanity na akiri no yethera ye associated kana ina ngwata no iri kuna mtu kwethera na ndo. Okay, itira latent nando lakini mtu no ethera na issues cia mental disorder yonto for example
akawata conversions lakini tutemba kuwa ni epilepsy kwi conditions inge chiumba ku present orapo epilepsy yonto infections ke brain yonto babe na how ko withdraw symptoms whether mulevi excess and it all kare kancho bu kanjedia ku converse but wa corrective u pachoka tutumba kuwa ni epilepsy epilepsy tu area kuireka kora na ku converse kora kweyete no tumba kuwa ni mbibirete yo kuireka kuno kumona kura mtu ireka kwa twika na kurita kiuro na kanyo kana ringi akairo marurume no kona wikantu bakiwa na kiro kainto kenda ate kairume no kibaba no maringi no yo maringi no yo kibaba kia na siana the name but kuna types nyingi na presentation ni mianya kuna irachi by classified kuna focal na generalized seizures ki focal irachi kwa aspect some parts of the brain kuna generalized na shika affect when the area of the brain kiri focal seizures chiomba kuyana presentations imwe yonto movement yonto unjaraki ute antu ange kuona kana ritho otrima muntu akoinchia tu ritho ake uni focal ki generalized kwina type nyingi kwina ira chieta wa absent seizure watrima muntu sana ndichioneta kitwana watrima kana blank staring you last less than 30 seconds kana gadhaika kuwete kombe kaita off lakini kasho karingi to normal na kwene ira chita wa myoclonic seizures. Myoclonic seizures ni uncoordinated arrhythmic movement isha ontuka daichi anjara ite coordinated kwena clonic ina chi rhythmic movement na kwena clonic tonic seizures kina movement kuna relaxing yontoka move ka relaxing jara ichita tonic clonic seizures na kuira tonic seizures iwiti elewe kai seizures ina gani ukona mtu tu and just collapse na daktari seizures isi ya mtu aireki kanari muno si nya mtu esa watu akanjiria ku present symptoms imonto yoto omba toetera kweria kumea bwanga ono classify seizure ni muthemba yuriko no manka weria kuyukia history ki mtura ukonete mtu akiwa kana kadha mtu omba kurikana wengwa most of the time patients baba tharabe na seizures iba present na kintu twita aura aura ni ukaibwa ku ntukio thoku kiyete ku happen ama bakanjiria kinya na funny noise ku make funny noise ange bakanjiria ku chew even their lips kana kinya ku smack their lips uniform of aura kana chieta wa automatism omano barikana pange lakini baterikana pa mama after conversions ya mangi mtu na mama so kumba kumenya exactly ni which type of the seizure no manko diate history kumake mtu wengwa na kinya mtura umonete na seizure ilitore songo wikano tueleze na Kimeru kenda mtu elewa bubo yani mbibyo byongo seizure ni movement ira ona mtu anjire kudhibia kuina inau nisho seizure na Murimo yoyo maringi ni hereditary Murimo yethera humanity na kimusie kana utewa yote wata Murimo yoyo no yoye na either hereditary no yoye na infections na no yoye kinya na yonto ya kuringwa kiongo ugakwetha kuwata severe brain injury for example kadha wina accident ka injure part of the brain especially cerebral cortex no yoye kareta Murimo yoyo epilepsy conditions yonto ya mirimo yonto ya meningitis ika affecting brain na can damage brain to bigger extent mtu naye ya can develop epilepsy congenital kwa mirimo echiara wana bene for example kinya babe tharabe na
delivery ya kwenda prolonged na wakaomba kurea kuona oxygen in timely no ya baka watu ni conditions ile ka affect brain baka ya present na epilepsy in life. Mirimo ya stroke no ya kareta mtu epilepsy na kinya sukari kedha kina sana ile tuita hypoglycemia kwa hivyo mbawita recurrently ekaya koreta mtu epilepsy. Na kwina kesi emo eta mtu akethirwa na injury kana mtu akaringwa kiongo rira mtu akubwithirwa treatment tuwe mtu akawata accident onto engari akibwithirwa treatment no madaktari no ba detect ati damage ebwithitwe no etume mtu akawata ni murimo yo kana ni kintu kitikimenyekana ni kintu kia kuonekana tuwe months later kana miaka ene yeyete. Okay, daktari no predict kakawa kwina possibility ya mtu kwina brain injury au na one of the possible consequences ni epilepsy, but atomba kwa with certainty uyu can develop epilepsy. Na ni murimo yomba kuthira mwirine ni kiorabo kana mtu akawato niyo ote kwora ringi. Okay, ukweli mwero yothira kabisa, especially children they have to grow epilepsy. Okay, daktari no van discontinue dawa cha epilepsy akwethera ta converse for 2 to 5 years. Especially children akadia high conversion free for 2 to 5 years. Yes. No arekena dawa but no you karika later in life. But it's possible. But most of the time you tedira majority of the cases itedira ora to encourage Anthony bari baitu mairanda ira cia anticonvulsant. Yes. Nontora mtu aconverse once kinya mwana kadhana epilepsy converse one conversions ni damage the brain reka damage the brain kinya the scholarly aspect ya mwana atomba kuthoma kupoya aikiwe yatake na manthi na kinya performance school kena mamnomno kwa mtu akethirwa na attack no yetana mbele tu bado ikithuka cia akili ya mtu. Yeah, if you get a single attack in damage the brain. If you get another in damage the brain. Yes. Ipo mtu ona mtu abethawe na epilepsy ibagwithairwo follow up kenda ono ikotumira ndawa na in case ketera ndawa ile itekutangui ithi kongerwa dose kana ikachinjwa kana ya combine na ingi so that atekethera an epilepsy. Danger singi cia epilepsy iramponete ni injuries especially cia kuya. Okay, awita yonto ya wondi sanje koruari. Yes. Ombo treatment baba ingi sana baraba ite bari epileptic. Nibora nkienda kwira athikiria kana ababa guthiatira kipindi kya WeruTV. Antu baba pae na thina epilepsy baba ati kumenyerwa boya sana batakinya kwa antwara kwina mwangi. Batete activities yonto witia kwata nyumba ira chioro chiangoroba yonto mbauko nine nara nonto tomba kumeiri epilepsy ekeya mba ko ya mtu mbauko nine nara a collapse yake na mande kalin to death. So antu ibapati could take those precautions kwatha mwana kana mtu are epileptic atibati kwa wakinya nguishi ya witarikona cia kurua na pati kwa exempted from that because conditions there are so many. Na given that kuwa mantonto ya yamo ya kurua ni thero safe mtu kwethero ai driver na ina maringi it is safe ato no mtu kinyeru no etebura mtu no develop epilepsy akarin to accident akarin to the death of so many people. Ni boya sana daktari na mutegeri wa WeruTV okumbo sibirwa wengwa ntukwerwa re turomba kwariria murimo yo maringi kana murimo yo kifafa yura twitane songo epilepsy na turukwendeka inka yende twicokera tukomba kwariria nkuruki manto yo konya murimo yo. Green tea ni tethera cia mtu kuitha kilo cia mwiri kwethirwa na kwenda. Green tea ni tethera cia kunisia wethira boko wato ni murimo yo sukari na njira ya kunisia glucose ndamune.
Scientists kana athomi ibethero betĩkĩtie ati green tea nĩ teithagia antu batikawatwe ni mirimo ya nkoro. Green tea nĩ teithagia akili ya mtu ikethirwo ikirita ngui na mpwe nkuruki na kinya kuingisha uume. Wonanĩta na mbere ikanisha pressure ya therike kana kunisha high blood pressure mwirine. Rĩrĩa mtu anywa green tea na ibasua amarĩri kiakili ona kimathwanio. Nibo ya no ntubo kuwatanira na woni renge ndene ya mubango na yoyo Ugima no Utonga na ntukwa rwa turiariria murimo yo kuwato ni maringi kana kifafa kana ura tu wane sonko epilepsy na daktari tuita na mbere no kumbeta kuwa kireana condition ere mwene thira pio but chances are no isokere ringi ni triggers kana ni mbibyo mbotuma thine yo mbosokera ringi wika mtu akaria ni o myakele atawato ni ringi. Orang kuwete ni akwethera akoria like 2 to 5 years. Yes. Atawata single episode of conversion. Yeah. No ndawa cia discontinued kwena evidence that children outgrow epilepsy. Na kire antu banene imbibyo mba utuma kana triggers, external triggers icio mba utuma mtu akawatwa ni ataki yo conversions. Triggers cia conversions ni nyingi. Stress chondira chiompa ku change mwere, for example acute infections, mirimo ya nterwae, pneumonia, mirimo ya gastritis, mirimo yondera yomba kuwekera mwere murimo no ya exacerbate no trigger conversions. Into stoka beyond no trigger conversions. Na kinya extreme light, extreme noise icio no trigger epilepsy. Okay. Na murimo yo wataba mno ni anaba nini kana ni antu bakuru kana ni antu bari au imayuthi. Murimo yo te wata nonto etiology kana cause yo ni njira ni myanya chiomba kureta yo. Yonto for example mtu kinyote na yuaka kwa accident no awato ni yu. Yonto kwina kinya hereditary omba kwetha ociari na yu kwina familial history. Yes. No yuate no tumba kumenu kwina familial history. Kwina injuries yonto isia during the birth. Yonto for example mwana kwetha kwina prolonged labor. Akaomba cry kwa oxygen to the brain no could damage the brain. Na later in life no I can develop epilepsy. Na ingwete kia ontobura nto baba ingi bakienda kumenya ni mtu akawatwa ni maringi bwinoe na hata mtu abati kwa ili otetheria mtu uyo. Okay, kwa mbere mtu akakwatwa ni maringi ukona na develop maringi ontobura bati kuthithia ni ukeria mtu romo atela ateke land ina okwanduwe ontomba kuland aka inja kiongo akainja chest kana any part of the body. Kwa kuona mtu na kwa ena symptoms akon develop signs either mbere atirawa ni wati kinyo mwata safely wa mwikande akanjiria ndiko dhani fits aka achibwithiri anto safe. For example akakwethera ku inja yonto ya airway na minyuro kona na ko no splint no bati ko wipe out na minyuro na kona kadha utinto foreign byomba kutwetha bitonyete nao na wamweka ina position ira mba kukuche Meru kiboboya. Alafu oya wa mwa time tu aka recover. Ko ni kintu kithira kiongwa mtu aukira wengwa mpala. Yetare episodic although kwina ingi ira tweta status epilepticus. Status epilepticus ni continuous conversions uninterrupted. Yomba kwa even for 30 minutes conversions sieta up to 15 to 30 minutes yeta wa status epilepticus. Uno manka treated hospitali nonto mtu ay conversing by the way kwina dangers. For example, breathing itself is an issue. Nonto muscles is complete, it's like they are shut nonto ite cooperate popoya. So those people, they should be taken to hospital, and some of them might even land in ICU. Kenda wambo tede ro breathe. Na daktari ni murimo yomba kuwatithanwe
tuwe wetethera cia mtu ntu imbibe swantu bakiwa rimwe mtu no akurume aina conversions ntu yeyo ni murimo yombo kila kuma kire mtu weta mtongi ni murimo yitombo kila mtu kuma ke mtu weta kirungi na iyora itukurete kio so mtu ena maringi tuwe mtu mnene utikana kanini ni lifestyle ile ku mtu abati ku adopt kenda tuwe mutetheri atikethirwe na attacks nyingi saiti kana precautions ira mtu abati utake lifestyle ira cionthe ire injurious kana ira ciumba kumisa mwiri mtu na abati kureka nacio lifestyle cion kwina lifestyle ire injurious kimbonde yontu nyu bunch of you yes nikinto straightforward tikitebati nikikaija mwiri noga gwetha wena problem you still koretera kinya mantu na mirire still uga gwetha utikura buboya no worsen existing condition into yontu kinya stress no worsen the existing condition into yontu abi na rimwe mtu akakwatwa ni maringi antu ni bauaya maingi ekirwe kintu kanywa onto boi gutethera cia kana ni mithira ntu bethera be nacio mtu akarumithwa ntu esiko kana kamuteka aikirwa kanywa onto boi wethera boi safe medically okay kote basis ya onto brano onto basis ya onto boi wetha boi tu medical kote dara boi na any explanation onto unless muntu akethera for example aomba kuingana yawe for example ugakona muntu kadha rumero ashoka the other side no way ku atera guteka ingia the airway but ishure we kiraish ko kanywa it is sound diplomatic na scientific principle sound na daktari wari mwani murimo yote dira mwirine side effects cia mandawa ya mtu atumaira tuwe ukaita chomba kwethira ire umbi dawa imwe yontu iri itumika no ci ndawa no kumea upraxi ta kwa mwiri kachi ya broken down through the liver kenda cia iritoke mwiri ndawa imwe iri tumairwa kiri epilepsy no itume enzymes kwa dhanira cia liver yaitia they might induce liver enzymes no itume kadha ndawa imwe ikethira itikutangwe for example watima dene ya mwiri wa nywa ndawa imwe no cia accumulate mwiri kana ikethira ndosi yo ira ya ni itikutangwe buboya no ntoni ku affect system ira eliminate ndawa mwiri yes na maringi no yatume mtu akwe kuna possibility yatume mtu akwe for example ukawa mwankine ukaya to a great extent maringi no yethe yo ya lindire kuyakura kwa tomokwe yes so kuna possibility ka ugetha we nyumbe uru narokawa directly kana for example irango kwira status epilepticus kwina tuwe a normal situation ira mtu amba kwatwa ni maringi ateke tuwe situation onte ukwina mwanki around or anything mtu no aireke onto na akaremwa igukira na niyo no ikinya stage onto yego kwina possibility no to for example kada we converse yora tuwe ni continuously demo no remwe complete and the breathing kinyao activity in out what remain the process you are interrupted no lead to death so it can lead to death yes na rimwe aciari kwina aciari bamwe bethera bena na baba tawani maringi no kona inya wora umbere kuwa ukabere kinya skuru ikethwa yethina kwatuika mwana oyo no sumbuka mno in between akairika kithani rasibi weta mbere kana by break ni advice ere kuomba kwa watu tuwe arimu bako handle mwana onto yo kana aciari bena mwana onto yo mutetheria kana obatetheria kuomba ku handle condition yeye bubweya na kenda anonto ya baba omba otora bubweya wambera okaya kwatha
kintu kia mbere ni antu babati kwa accept condition yemea ni condition yantu bari yabaithite muno. Exactly. Ni kwa accept condition yireo na kwina utedio kwa sibitari. Barabo mbawita sibitari baba ingi bari ya normal life. Na mtu aka excel even in school. Na even someone with the future into influential in life. Baba ingi sana bari epileptic na iba yekene. But orango kwirete halia the ministry ni kuiria conversions iretekeye. Yes. Nonto ora ikeya ni wika damage brain. Kuwa na barabonde kana tubabonde ba epilepsy. Ibati ba wita sibitari paka mbukro clinic paka edrabai on follow. Through that process paka edrabakiona guidance sionde ile ibati likwethe ileo. Whether it's social groups, yes, kana supporting groups, no version through follow up in the hospital. Ko the best thing ni muciari wetekere ati mwana okwa na eto ni murimo yo na umwikia sibitari na ku make sure na utungatiro kaita nibo ya sana daktari. Thank you sana. Na ndubo ko watanda na batu na kuomba ututhomithia okwa ni murimo yo ya epilepsy na mutegeri wa WeruTV nkatho nyingi mno kiri we no ndubo kwitha we na batu kaita na ukonde na ukomba usibirwa wengwa about murimo yo epilepsy kana murimo yo maringi mno aciari baraba ethero bena ana bena murimo yo maringi ni murimo yo kawaida na njira embia ire ku handle mwana wina maringi ni wetekeria aina murimo yo na umwike sibitari na ukahakikisha mwana uyu akubwithirwa utungatiri onimbe tawa Doreen Kathambi Kenyo na mubango ni Ugima na Utonga. Utungatira kironda rira wina kironda kana karonda kana ngurario anjiria ukatungatira woro mbere ya kaukumwa ni germs kana tunyamu turatumba utuma kikanenea kana kikarea kuora. Ya kumunto ni musumare ibati kana kintu no kire kukira kithira kina kutu matoka sibitari omuntu sindano tetanus. Thambia arawurari na roho yake. Tibu boya utumira sabuni kana kemiko iyinge kuthambia kironda. Thambia mpala mwanka wone kukuthera.